I pozitivno ljudi, Gamer256, ovo je moj prvi video single playera. Napravio sam svijet, evo kao što vidite, da se ne dulji ono da čekamo 5 minuta ono downloading teren i tako bez veze. Tako se to učita, pa sam ja već evo da se dinat marirati YouTube kao što vidite. Nisam ga još stvorio, sam sam stavio i sam spremio izaći da vidimo što smo dobili. Evo ga sanduk, kakav sanduk često ljudi moji. O, selo. Šta hoćeš? Dobro, šta mi se taj. Šta ti hoćeš? Ne trebaš. Ne treba hvala za to. Da vidimo gdje je često selo. Šta ti hoćeš? Svi bi žele nešto za eme. Da ja njima dam i on meni dao emerald. Šta će meni emerald? A ča ćeš ti? 22 urina za emerald. Opet emerald. Čest. Ljudi je dobio prsni oblom. Iron is horn i 8 irona. Thanks. Peace brother. Peace brother. Kako su dobri. Inače, igram na verziji 1.8. Evo ja ću sad njih tu malo pokrast. Ne moram ja kasnije raditi knjige kad nađem diamonde i sve to nešto. Simo tamo, vamo. Da ti ja pomognu da možete izaći. Malo mi zaluja. Evo da. Dobro, isto nije baš neka velika razlika. Sa 70 na 67 nije velika razlika, ali dobro. Ja sad njih i tu malo pokrast, evo ga, dajte malo stavite svoje. Cool. Pa kad su dobri. Ja bi se u sve njihovo uzeo pa da ja imam. Pa ima se, može se. Evo ga, sad sam ih malo pokro. Da i tu. Probat ću napraviti neku faru, probat ću onda kasnije automatsku faru ili tako nešto. Ako se vama, molim vas u komentare napišite da li vam se sviđa, da li želite da igram kako mi kažu, vanilu, survival ili da nastavim igrat, ili da igram samo to, ili da igram samo Skywars i The Bridge ili tako nešto, Hunger Games možda. Samo napišite u komentare šta vi hoćete. I sam neki uredio. Što me gledaš? Znaš da ljepota nije prelazna. Imaju tu još jednu farmu, pa dobro su se ovi namučili. Dobro, ja sad tu imam mrkve.
Ako je mrtva, znači mogu ok, ljudi, ja bih se nekad vratio. Sami napravite još neke stvari, idem ja nas negdje gdje ću napraviti kuću. Mogu sam možda tamo, ali to neka špiljica se tu malo. Što to vidio aerone? Mislim da jesam tamo vidio aerone. Dobro, mislim da vi sad ne možete nešto vidjeti, pa čekam da napravim baklje. Pa dobro sam vidio da je tu aeron. Okej. Evo, da s tim zatvorim ovo. To je tu lava. Okej. Naš sam špinu i skelet unutra. Ne znam da li vi vidite, ali sad ću ja izaći špine, dođu neke svjetlosti. Okej. To je lava. Evo, uglje napokon. Dobro, ja sam malo bakle, evo irona. Dosta irona ima tu. Možda već u prvoj epizodi imam poklop, iron. Mislim sigurno već imam. Jer dobio sam 8 irona. Kod ovih dedekata. Dobro. I prsi onda kod mi dobio i varamo sve to su neki. Ja znam da ja mogu dole spast i da onda skupim irone, ali neću još. Evo tu svjetlo, sad ću malo za druge strane imati. Kol mi treba sigurno, kol će mi sigurno trebati, sigurno nekad za baklje, nešto da pečem, tako sigurno. Kažem, mislim da sam to već rekao sad, ali da u komentare pišete da vam se sviđa, da li ćete još. Dobro, ajde više, koliko ih još ima, koliko sam, 16, dobro. Što gore imam nema. Ok, malo sam prikupio ovog, jer sam vidio da imam više irona nego, još uvijek imam više irona nego stona. Sada evo ga plaga. Dobro sam mi što ne treba. Imam dvije petje. Pezje, imam dvije petje. Ovdje zna fora blok, možda bi to moglo biti
pod u kući. Želim da mi kuća bude 10x10. Pa da pod bude možda ovakav. Znam kad sam snimao The Bridge, pa sam onda ja pogledao video i vidio sam da se ništa nije vidjelo, pa sad kad vidim ja mrak, da je meni malo mračno, onda odmah stavim baklju da se vidi. Možda sad pitate, nije koji radi, zašto sad ovo radim? Samo zbog ovog razloga, tu mi je ova basica. Dobro. Ali sam glup. Ovo ti idem dole, dobro. Evo da mi to bude besplatan put gore. Evo, to mi više tu neće smetat. Evo ga, to želim sad malo ovako vidjeti da mi je dobro ispalo. Evo ga, sad jedan put gore, no to je malo predugo trajalo. Pa tako da mislim da je već noć. Da, ali ok, to meni nije problem, ja ću napraviti neku kućicu. Krip sam ja. Ti si prvi kriper kojeg ću ubiti, vjerojatno. A samo ako ne eksplodiraš. Evo ga, prvi kriper. Jej. Prvi kriper, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no dobro, ajmo još 10, ufa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobro, evo. Napad. Dobro. Moram ja zaštititi ove svoje frendiće tamo, koji su mi puno pomogli. Halo. Pa mi se potom neće tući. Jumpa. Hoća. Pa smrad kosturski, pusti me na milu da te ubijem. Evo ti. I bilo mi da zombi napadaju ove tu
Spade! Spade, spade, spade! Ovdje stvarno ih ima puno. Što je ovo ljudi? Zatvori vrata, kaj? Kaj ti? Ja ne kužim zašto oni mene tako gledaju. Jesi ima Mesija. Dun, 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 dun. Ja bi sad snio nešto počaskao. Kako ste ljudi? Je li vas strah ovih zombija? I sada mi zbunjeno. Vidite oči. Taj tip je opako zbunjen. Evo ga. Kapa. Evo ga. Ja sam full. Nek sad dođu da ih vidim. Dobro, evo sad. Ova zombač. Ja sam vaš mesija, kužiš. Evo se neki sa hribem. Gledaj, povešće to rođo. Kripsonja. Come to me, Kripsonja. To. Meni je impresivno kako su ovi skatovi predsjedni, oni meni uopće ne gledaju i pogledaju. To mi je najbolje, kad oni gledaju, na primjer tamo, ja sam lijevo, ja sam tamo i oni ovako mene gađaju. I ja znam, kaj? O, ne! Umro jedan. Ovo je poludio. Kako sam mu odbacio? Kakav knut bio? Ja ti uđi. O, ne. Ne kužim kako ne uspiju otvoriti vrata, oni su glupi zombiji. Nemoj ni mozak. Hajde meni, ja ne idem doživjeti nijednu noć, kao ću sve. Hajde, da ja probam bar jednog zaštititi. Ja sam crna ninja, bam, bam, bam.
Kako ste glupi, pa mogli ste se svi u crkvu. Sapit. Come here, rođak. Go in, my friend. Dao mi je luk. I još nije tak loš luk. Evo ga, napokon dan. O, jadni, svi su pomrli. Sad ću se zapaliti. Dobro, ja moram malo drveća uzet. Ja ću igrat malo kad, na primjer, prekinem video, pa kao kad završim jedna epizoda, ja ću naravno da ću ja malo nekad igrat ono, a da ne snimam. Tako da, eto, dobro, evo, zapalio se, još jedna špilja, ajmo reći da je to špilja veternica. Ne znam zašto mi ovo raste u kući. Mislim neko da bi to bila kuća prije, ali... Nisam ja baš neki slagator kuće. Ja samo volim da imam puno prostora. Ali s vremena na vrijeme ću ja nekad poboljšati kuću pa će izgledati malo bolje. Ovo sad ću mogu popesti. Evo da malo za dekoraciju da ovo stavim. Tu. Tak. Evo samo da završim kuću. Dobro, neću ovo. Ok, tu nam stavimo pešnice. Ok, ovo je kuća bez krova. Nazvat ću je beskrovnica. Ne. Evo ga, tu će biti ulaz. Izgleda malo ružno. Dobro, ne baš malo, ali dobro. Evo ga, bez njega nešto. Evo, sad izgleda bolje. Izgleda kao neki mali gaj. Evo vidite, ovo tu je kao ovo tu je kao dio glave. Ima ovo kao neki čarobne naočale, tu mu je veliki nos, vidite ruke i nogice. Super! Sad još fale vrata
To je stvarno dobra kuća. Stvarno imam dane za gradnju. Izgleda kao neki mali tipac. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj i u sljedećoj epizodi ću krenut kopat. Bok!